kumanga siya ipabasule numarak-rak kaayat ken langin-langin kasikat na lawag anang baybay sa naglaam mo nuwag tuog ka humanay kad makita na iti maminsan humanay ken kantawag ken pa kumusta uray no nasakit pilit nga awate no panunutek nga sika ti ay ayate kaniyak tinepelak ti gumura jakin pakan imbes kay aywan na saan ta indadanes na kasta kadi tinapudno nga agayan kumanga siya ipabasule nunarak-rak kaayat ken langin-langin kasikat na lawag anang baybay sa naglaam mo nuwag tuog ka humanay kad makita na iti maminsan humanay ken kantawag ken pa kumusta oray no nasakit pilit nga awate no panunutek nga sika ti ay ayate kaniyak tinempelak ti gumura jakin pakat imbes kay aywan na saan ta indadanes na kasta kadi tinapudno nga agayan kasano nga ipatek ko ti kasken ka martirak tapusom ayat mo jakun marik na jak marik na patay ko jak marik na tadong mo kasanua jakuten panagtuog ko pinunpuno at pagkurkurangam aniyak tinepelak ti gumura jakin pakat imbes kay aywan na saan ta indadanes ta kasta kadi tinapudno nga agayan kasta kadi tinapudno nga agayan kasta kadi tinapudno